Inungannya campuri es, mabuk. Main bro. Demol. Ngeri. Siapa? Iya, Kuntoro ta iya. Mantune sampean. Mantune sampean kentengan.
Bajingan oma. Bajingan oma. Tapi bajingan oma hilang yo. Awet tapi nyong yo. Blokor wong telu. Beto, wong itu, wong telu beto. 780. Nyonggol tambah keringin. Tok. Nyonggol tambah keringin ngasih kalau wong telu oli 700 to. Kowe menungsane kowe siji. Ulung-ulungan, udin toples. Surun, dasimun. Catae kan akhirnya oli jatah. Langsung kali. Orang bagus terakhir be. Belarat be oli. Padahal sebenarnya adalah lahan 1.200 1.500. Terus Kucir ping pira cer, ping telu ping do cer. 700. burung tahu kayongen. Letong ya ora bakalan ya. Ora oli. Personilake. Ping loro cer. Oh, ada melu kae tono. Ada melu tono. Gede. Ada melu tono oli ding. Wong papat kok ora oli. Kompete panter men tono. 5 bau oli. Kita maning Kucir ping telu. sing sering ki siapa? Rino Wajo yang kok sering. Ora kucir ping telu. Soalnya apa Rino Wajo ke mati-mati wong telu sih kae utak-utak kae. Ora tapi ora main. Senenge dulu lenggangan. Ora bisa rego. Lah kowe Violi ka kowe menungsane kowe. Kowe lencer. Oli kok. Petane te kamu kulone te. Sebulan ini keprak kok. Iya kulone berarti kae potami kecil sing nang. Iya. Betok nyelempet. Wis cikruk. Kayak parane. Sawe jeber. Kuping jeber Hakim, sawe Hakim. Kayongnya ini pan daerah mana-mana kayong setengah kapok nih jong sungkan ah. Oke deh. Orang langsing berarti langsing. Maksudnya terakhiran toh dompet tamat itu karo Satireke ngukur rato. Oh iya rato. Aku nyok dong topan bodo kowe bakal mari rato. Kon jeneng rato bis Asmon bumaring. Ora to babane padane mau sipisnya rato karo juku cingker. Rato iki. Ora mau patang kali kan. Ora go kalian temen. Nyabrang buangan. Oh, nyabrang. Nyabrang tapi kan gue tak beli menu yo. Oh, deke karo narik endele. Gini gondol sing nyabrang buangan re ya. Ya, ora dilahir payamen deh. Malah beda konduk kabeh nginung es. Sembriyang. Kowe nang ngono ning ora dilahir meneh nang payamen deh. Manggulado. Sing orang mriyang kami toro nginung es. Maning terakhiran Mas Bali ki ngancak dalan bicu nganti aju. Ya mendingan bangsane waju-waju kae. Iya. Ya dipanggul adu-aduan ya. Kayak mau. Ji. Gimana ora kawan? Kayongan wis ora oleh dipeluni kowe kok datang kok. Ora oleh dipeluni. Panen tukuan. Tapi dia ini nyonggol kowe rato tar yang dia di hasil. Tapi ning ana wong jaba nih.
Tapi dengan aku ciran dia dilangsir. Ora. Is anak lanang gue si lanang gue, ada ngomong lanang gue bocah gue lanang. Lanang gue. Lah aku cir ya kon mon. Mon, kon sore lah aku cir. Ya bener ora langsir. Yan lanang si lanang gue. Sing shot cuwit. Tak gue wis pangan entek gue letong. Bisa main ya. Ora ditambah. Foto. Putus. Ya, seteruman Gampang ora. cara wong kowe Oke. bijinya. Gue nembrang Ada temen mene kae nang kasmu akeh. apa kali? Ya rek kae. Arti seterumi yo yakin wong terus kalian kaya tepatnya kombe. Iya. Iya. Mau nang itu tat. Cara wong kowe wong sing parko. Tak licik kan umum. Nunggak gede-gede men Tapi ning sate kowe wedung beduk parani kowe bodo dempes kok. Udah sampai. Ada yo. Kita kali set. Apa nih? Kae nang ana nang toweran. Fotone wingi karo. Nyonggole ta oleh 700 800. Grogol Cilacap bawean, tapi rodane kaya ndase siwir pilak. Gitu. Tok. Kowe ora macem to yakin. Bene. Ora macem songgol apa bawahan yo. Ora, tak simun wae. Ndase nyungir kabeh kae. Sepisan tok kowe langsung nyungir ndase iki. Pirang-pirang jalan wis tak sawangnya maning kucir wong papat. Alah, bojok. Kayaknya songgol Pandura mun. Ayah lara. Sisa nang Gunung Slamet dikejar ning iki jaki ya. Tapi tapi rodane iya. Sedina nyong pengen urut jakeliren yo. Pengen urut jakeliren nak mangkal. Ora tau yo. Iya motor iya. Ora tau mangkal yo. Pengen urut jakek mangkal sedina. Kok busine kepluk lah. Hati-hati simpenan akeh. Busine kepluk nyong nyilih kunci busine. Ora wis. Ora nyor kunci busine. Nang jerone kunci buse. Lah kau wis lakat celengan. Ora nang jerone kunci buse. Yo, mana yo? Jadi yo. Yo. Kata sing dilang lewat dia. Alah iya yo. Main bro. Wah TikTok rame wis oke. Ya ada video nih, majalok. Ini asis. Pas lagi ono mundir-mundir. Cer, sing delang Agus cer, pakuten cer. Oh, wadune kon wis delang cer kadang cer, TikTok ae cer. Ta 800. Viral iso oke. Main bro. Dengarane pantak kirim nang sampeyan sih. Ini jijisan. Aduh dah. Mundur-mundur ono. Mau wae yo buka terus yo bawa daro ketapu, kapsu. Yo buka terus dah. Bocah kae kok kirim dulu ya. Ora ya. Kenapa? Kelas. Ora. Setiap tangi turu demowok. Wis ono. Nah, teman. Itu pira cer 150 bareng 150 tahun lho. Juta 800 sih. Ora padahal apa? Busipe sampe kan ora katon kuncine, abang kabeh. Pe roda wis nemen kae. Cah, bocah. Yo arame panggil kok mulai biru. Takut terus. Duh, wis ngarang ae payah, Mun. Ampe kroak kae wae. Pokoknya yang kok motor busine mati kok nyete kuncine aja. Panggil kotek dulu. Ora duwe yang Kosong kuwi bujine kosong belum sih. Jadi ora makan kaene apa drate. Ning kon tabang ta nyokote lah kenceng menyokote. Hilang bagus. ora beda. Bawi itu busine sering mati. Pokoknya ini ya. Ora ditakoni lah ora duwe. Tapi aku Cer. waspadane
Si motor sinong duwe kecokan sing kecil api ya kudu capek tuh. Nah, kayak Ora sih ada sebulan dulu. masih ngerti. Ya orang lah si jopot lah lu siapa? Mana kuncinya kok? Hilang, binari 200 hilang. Ini nyunggulnya karo siapa ya? Orang ngomong dia waktu ngomong waktu Ora apa? masalah. Mesti nyunggulnya karo siapa? Iya. Orang mau ngelangat dulu. Makanya wajib sih. Acu. Yang saripun. Enggak, bukan kelalen deh. Ora biasanya tukunya gugup ya nyong. 10.000 100. Saiki sing ngerti duit Tuh kopi loro, bayarnya pira 190.000. Ini Pak Kulo ngaku lu. Ora. Pernah toples. Untungnya ketemu konangan doyo, ini ora konangan Ngono. tinggal dino kaya kan. Bayar 190.000 kopi loro. Apa aja? 70 kok. 70. Pipi kok. Wah, mulanya nih jatuh wani balik kurang duit kurang terus. Balakan ora. Ratusane ditutupin toples. Toples. Apik warung ayo. Untungnya nyong ngoro-ngoro ya Orang amannya. orang dewi. Lo balik biasa dah. Nyong kaya nyong ada yo sering angkel yo. Nyong kaya duit sangune sebenarnya balik kan laka yo. Kayak gue mesti orang hilang mesti ndak kan di wong ora jelas. Jangan orang ngerti ngomongnya apa hilang ya ngono. Tapi warungnya orang jujur gue. Tapi nyong sering ngomong doyo. Nyong kaya duit semening gue tuh kan teng yo. Saiki Boleh konangan. Jujur. Hujan nunggu kok nunggu lagi kaget terus sih. Ditutup, mesti duit atusane tutupi kae, tutupi toples beli. Ora Langsung tutup. konangan doyo wingi ning ora konangan nyong. Aduh, jebule sering amal. Patem nang Cah, gue. 190.000 ya, mun. Warung aku ora. Ini berarti kopi 5 ya paling 20. Masih nyong. Nyong nyonggol kan sangune akeh yo. Tapi mesti duitnya kok jatuh kurang. Kan bayarnya 10 ngertine bang dia lho. Iya. Bang kok ke buka toples nang titipan. 10 kan jujur. Kan kita tusa. Oh, kita tusa. Apa aja? Baru nah itu ya. Main, Bro. Memang modelnya orang jujur. Ya orang modal jujur yo, kesempatan yo. Iya, mumpung. Mana-mana ora konoran nyong ana kesempatan ya gue tilep ya. Mblayu. Ya won. Cuman sering amal, berarti sering amal sing ora jelas. Ajian mumpung. Kau ngono kau Kenapa mau arep balik jalan. Jalan pe kayong paling 20 setengah ya 30-an lah. 20 balik ya. Jalan.